Nezavisno udruženje novinara Srbije u saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država po 10. put dodelio je nagrade za istraživačko novinarstvo u 3 kategorije: televizija i radio, online i štampani mediji. Novinar N1 Adam Santovac nagrađen je u kategoriji elektronskih medija za emisiju Jalovište neodgovornosti. Punih 5 meseci novinar televizije N1 Adam Santovac pratio je put otrovnih materija, od jalovišta napuštenog rudnika kod Krupnja, preko Save i Drine, do nečije čaše vode. Da imamo neodgovornog privatnika. Ozbiljno neodgovornu privatnu kompaniju. To je privatno vlasništvo. To je u stvari vlasnik bio dužan da održava. Ovaj TV prilog bio je jedan od 150 koliko ih se prijavilo na NUNSO konkurs za istraživačko novinarstvo. Kategoriji elektronskih medija za 2015. godinu dobio je Adam Santovac, novinar TVN1. Jer Santovac je prema mišljenju žirija uspeo da napravi uzbudljivu priču u kojoj osvetljava neodgovornost i nemoć sistema da reši jednu od najvećih ekoloških katastrofa koje su poplave ostavile za sobom. Da jalovište izgleda onako kako izgleda, to jest jalovište neodgovornosti, potrebno je bilo da i snimatelji i ja budemo i smeli, da budemo drugačiji, ali prvenstveno da budemo prvi, to jest number one ili ti N1, jer je ovo jedina televizija, duboko verujem, na koje je ovo moglo danas uopšte da se emituje. Iako je, kažu u žiriju, materijala za istraživačko novinarstvo danas više nego ikad, priče o tome ne odlaze u etar. U ovoj zemlji sa 7 miliona stanovnika ima više od 1300 medijskih kuća. Neke od njih teže zaradi, neke zastupaju određeni politički cilj, dok su mediji koji su danas nominovani odlučni u svojoj potrazi za istinom. Slobodan Georgijev nagrađen je za tekst u nedeljniku Vreme u kom su objavljeni detalji tajnog ugovora s Etihadom, dok su dobitnici nagrade u kategoriji online mediji Milica Stojanović i Perica Gunjić za serijal tekstova o prošlogodišnjim poplavama objavljenim na sajtu CINS-a. Maja Nikolić, N1, Beograd.